Unay daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan. Welcome back to our channel, Jor Dramatics TV. Makadwayo man ng tipagayam yun, Auntie Jor. Jocelyn Oblero Ramirez. Dito shoutout portion. Ti amin nga drama tayo. Dito channel tayo, at Jor Dramatics TV. So, agibasa tayo nga ron kadagiti comments kan shoutout pagayam. Ni pagayam tayo ay Melda Velasquez. Happy weekend everyone. Naragsak ka na yung nga orasyo. Ma'am George, Sir Roger. God bless ko na na. Kastamot kan kapagayam ka. Thank you so much. Iti kanayon mo apa nag-comment. Kan iti support mo. Dito'y channel tayo. Kanijay Bangir platform. Happy day kaka. Kunamot ni RJ. Thank you nakom. Shout out. Kada kay amin. Dita Bukawkan Road. Baguio City. Adot ti comments ni pagayam tayo nga Imelda Velasquez. O dapat dito ay talagamat anatanok ti panagaya na kini Carmen kuna naman. Happy weekend everyone. Naragsak na imbag nga orasyo. Ma'am Jor, kun Sir Roger, God bless. Thank you so much pagayam Imelda Velasquez. Iti kanayon panang support mo kadagiti drama mi iti dayta channel kastamat ijay Bangir platform. Shoutout mat kini pagayam Greg si Mariano. Kastamat kini pagayam Ricky Castillo. Shoutout. Shoutout pa kini Leonora Bautista. Kunana makapaulok mo daytoy nga istorya. Unay daytan kaka kunana. Thank you so much pagayam Leonora Bautista. Kastamat kini pagayam Imelda Kabang. Ha ha ha. May katbanog ko manong kunana mat. Unti na ayun na. May katibannog ko manong Roger. Happy listening here in Amman, Jordan. Kuna naman. So, kada kayong OFW, kada kayong agnanagdita Amman, Jordan. Kada kayo agnanagdita Amman, Jordan. Kan kadagiti listeners mi, shout out kada kay amin dita. Kuna naman ni pagayam tayo Rosalyn Hill. Day takot nana, tinaganab mo asukir. Bari-bari, ado nga minti. Agkaus itan halos ipakita dan ti kararwada ko na naman. Thank you so much pagayam Rosalyn Hill. Shout out kang kapagayam. Kastamot a shout out kani Elena Antonio Jose. Too Tired Adventure. So kita yung mataytoy nabayagan oray jay Bangir platform. Kumusta na kong? Shout out kang ka. Too Tired Adventure wano Pard Smart. Yan. Kaan kuna naman. Kaan tumat kuna na. Ay wow kuna na. Ada barbarugayam anti malaksi diti anaraar ken unay daytan kakawen di checken ka Manong Roger. Kati writer tayo jay ni pagayam yu Nestor Marcos. Nalaing mo dayto writer mo lang iti kwa dayto writer mo lang ti Bombo Radio. Pero nabayagan nga, agsursurat kada kami, ti unay daytan kaka, anaraar tinamnama, siguro dayta ka 2023 pa writer tayo, nalaing dayto nga Ilocano manurat. Okay, so, thank you kada kay amin papagayam, shout out kada kay amin, nga uray no dagiti nga nagkom-comment, ngem tartarabayin dalata kanayon, shout out po sa inyong lahat. Thank you so much.